Ni amakuru agezweho kano kanya. Munyemerere aya makuru yacu tuyahere kuri ino nkuru. Ni inkuru ifite umutwe ugira uti: Perezida Evariste Ndayishimiye aracyavuga ko u Rwanda rufite umugambi wo gutera u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yongeye gutangaza ko afite amakuru y'uko u Rwanda rugifite umugambi wo gutera igihugu cye. Uyu mugabo yabitangarije mu kiganiro aheruka kugirana n'umunyamakuru Marc Pararimani wa televiziyo ya France 24. Mu kwezi gushize ubwo Ndayishimiye yaganiraga na BBC, yari yavuze ko afite amakuru y'uko u Rwanda rufite umugambi wo gushoza intambara ku gihugu cye, gusa aburira ko u Rwanda nirushima gutera u Burundi runyuze muri Kongo, natwe Kigali si kure duciye mu Kirundo. Ayo ni amagambo ya perezida w'igihugu cy'u Burundi. Perezida w'u Burundi ubwo yabazwaga niba agifite amakuru y'uko u Rwanda ruteganya gushoza intambara ku gihugu cye, yavuze ko ariko bimeze ndetse hakaba n'ibibyerekana. Ati: mbere na mbere dufite amakuru, tuzi uwo mugambi. Ikindi hari ibimenyetso dufite mbere na mbere ni uko bucumbikiye abagize uruhare muri kudeta yo muri 2015 bafite umugambi wo gutera u Burundi. Rero turabizi ko bashobora kubifashisha kuko babifashisha M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bayita abanyekongo. Bafite umugambi wo gukoresha abagize uruhare muri kudeta yo muri 2015 babita Abarundi, nyamara mu by'ukuri ari u Rwanda ruzaba rwaduteye. Ndayishimiye yavuze ko igihugu cye gitewe impungenge no kuba u Rwanda nta bushake rufite rwo gushyikiriza bariya bashatse guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza ngo bashyikirizwe ubutabera. Gusa agaragaza ko mu gihe intambara izaba yahagaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bizagora u Rwanda guhita rutera u Burundi. Yunzemo ko u Burundi buzakomeza kuba maso kugeza igihe buzabonera ibihamya by'uko u Rwanda nta mugambi mubisha rufitiye u Burundi. Kugeza ubu leta y'u Rwanda nta kirasubiza ku birego bishya perezida w'u Burundi yayishinje. Muri Werurwe ubwo yatangazaga umugambi wo gutera i Kigali, u Rwanda biciye mu muvugizi wa guverinoma yarwo Yolande Makoro rwavuze ko rwatangajwe n'amagambo ye. Makoro yavuze ko Ndayishimiye yavuze amagambo nk'ariya mu gihe inzego z'umutekano z'u Burundi n'u Rwanda zari zimaze iminsi ziganira uko zarinda imipaka y'ibihugu byombi. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi wongeye kuzamba kuva mu mpera za 2023 ubwo iki gihugu cy'igituranyi cyarushinjaga guha ubufasha umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'Igitega. Warushijeho kuba mubi ubwo Burundi bwoherezaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zo gufasha FARDC na FDLR mu ntambara bari bamaze igihe barwanamo n'umutwe wa M23, ndetse nyuma yaho Perezida Ndayishimiye yumvikaniye Kinshasa avuga ko azashyigikira umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda mu rwego rwo gufasha urubyiruko rw'Abanyarwanda icyo yise kwibohora. Ni amakuru agezweho tukiriho hano kundi kuri channel yacu yitwa Amakuru Agezweho. Reka amakuru yacu agezweho tuyasoreze mu ntara y'Uburengerazuba, ni mu karere ka Nyamasheke, aho umubiri w'uwazize jenoside wabonetse biturutse ku ntonganya. Mukabucyana Beata w'imyaka 49 afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Ntendezi akurikiranweho guhisha amakuru y'umubiri w'umusore witwaga Ngerageze Theophile wari ufite imyaka 36 yagize uruhare mu kwica muri jenoside. Amakuru amenyekana uko atonganye, amakuru aza kumenyekana aruko atonganye na muramukazi we Nyiraneza Berite w'imyaka 74 bakawushinjanya. Abo bombi bafitanye amasano, batuye mu mudugudu wa Kamabera, akagari ka Mariba, umurenge wa Nyabitekeri, ho ni mu karere ka Nyamasheke. Mu kiganiro n'Imvaho Nshya, Musanabera Esther, umukazana wa Nyiraneza Berite, wabumvise batongana akanatanga amakuru, avuga ko byabaye tariki ya 14 Mata 2025 saa 3 za mu gitondo ari mu murima we n'abana be batatu bagiye gukura ibijumba mu mudugudu wa Kamabera kuko ariho bahinga.
ariko akaba atuye mu mudugudu wa Kamuhoza mu kagari ka Mariba. Atangiye kubikura haje nyirasenge w'umugabo we Mukabucyana Beata ashaka gufunga inzira nyabagendwa inyurwamo n'abagenzi ngo yamunyuriraga munsi y'inyanya atinya ko bazaziba. Muramukazi we Nyiraneza Bertin akanaba Nyiraneza Beata akaba nyirabukwe wa Musanabera Esther yanze ko muramukazi we Mukabucyana Beata ayifunga, batangira gutongana no gucyurirana. Musanabera Esther yagize ati nari hagati yabo mbabona baratongana. Nyiraneza abwira Mukabucyana ati narakubitse. Mukabucyana nawe ati nanjye narakubitse. Bakomeza kuvuga uko babikanye. Hashize akanya Mukabucyana abwira Nyiraneza ko yamye ari nyirabayazana ko yicishije musaza we kugira ngo acyurwe n'undi mugabo. Umugabo wa Nyiraneza akaba musaza wa Mukabucyana Beata nyuma yo gukora jenoside yahunganye n'uwo mugore we n'abana 7, agaruka ari umucengezi mu 1996 aje guhungabanya umutekano w'igihugu, arasirwaho Nyabitekeri. Umugore ahungukana n'abana nyuma. Mukabucyana avuga ko muramukazi we ari we wamwicishije ngo azacyurwe n'umuturanyi we wanamucyuye kuri ubu ngubu. Amubwiye atyo Nyiraneza ngo yaramusubije ati kunyise nyirabayazana, nawe nakubaza uwo wishe muri jenoside mukamukurikira mu bwiherero uzamwerekana. Musanabera Esther acyumva imvugo ya nyirabukwe na nyirasenge w'umugabo we azanamo iby'umubiri w'abasize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 wahishiwe amakuru mu myaka 31 ikaba ishize, kandi uwo nyirasenge w'umugabo we ashinjwe kugira uruhare mu kumwica no kumukurira mu bwiherero bw'iwabo. Areka gukura ibijumba ajya gutanga amakuru yumvise. Inzego zahise ziyakurikirana. Umukecuru na muramukazi we bumvise amakuru ko yamenyekanye, intonganya barazireka, bumvikana ko bagomba kubihakana byose ko ari urwango rumaze igihe Musanabera bafitiye, nta by'umubiri bavuze batanawuzi. Musanabera yabwiye Imvaho Nshya ko iyicwa ry'uwo musore Ngerageze Theophile wacuruzaga ikawa jenoside itangiye baramuhize cyane ngo bamwice, bamwambura amafaranga aho yari yihishe. Umugabo witwa Nsanzurwino Juvenal bahimbaga Gasota aramuvumbura, aramujyana, aramutemagura, amujugunya mu cyobo cyari ubwiherero bw'itorero rya MRL. Ati yagiye azi ko yamwishe, undi akomeza gutakira muri icyo cyobo ashaka uwamukuramo, anavuga ko uwamukuramo akamuvuza yakira. Yumvwa na Seburahima Isaac, umugabo wa Nyiraneza Bertin, ajya kumukuramo afatanyije n'uwo mushiki we Mukabucyana Beata nyina. Nyirabitebo Daforoza n'abandi bagabo 5 aho kumukiza baramuhorahoza, bamukururira mu bwiherero bw'uwo mukecuru Nyirabitebo. Yongeye ati igiteye agahinda nuko ubwo bwiherero babukoresheje igihe gito, bamaze kumutamo baza kubusiba hejuru, bahatera insina ku mpande hahinze ibishyimbo bishingirirwa. Amakuru agikurikiranwa barabihakanaga. Kwa 24 Mata 2025 hafashwe umwanzuro wo kurimbura icyo gitsinsi cy'insina, baracukura bagera ku mubiri muri metero 5, ariko babura umutwe, amaguru n'amaboko. Bikekwa ko uwo Mukabucyana Beata akihaba wanahazaniye umugabo yaba yarimuye ibyo bice byabuze, umubiri akawuhinga hejuru ngo azazibangatanye ibimenyetso. Umubiri ukiboneka bahise bemera icyaha cyo guhisha amakuru ku myaka yose. Mukabucyana yemera mu nteko y'abaturage ko bari bamukururiye mu bwiherero bamaze kumwica. Nyiraneza nawe avuga ko muri jenoside umugabo we Seburahima Isaac yatashye saa 3 z'ijoro amubwira ko bishe uwo musore, bamuta mu bwiherero bwo kwa nyina, asaba imbabazi ko
yari yacecetse amakuru ayazi. Mukabucyana yahise atabwa muri yombi. Nyiraneza Bertin bavuga ko afite uburwayi bukomeye bwa diyabete yabazwa ari hanze. Musanabera Esther avuga ko kuwa 27 Mata 2025 urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwamuhamagaye agasubiramo ayo makuru yose uko yayumvise. Imvaho nshya yanaganiriye na nyina wa nyakwigendera uzamushaka Godilive avuga ko Ngerageze Theophile wishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yari imfura ye, akaba yarabuze amakuru ye, nyamara abayafite baturanye no muri Gacaca baryumyeho kandi no mu gihe cyo kwibuka batajya bagaragara bakaba bayagaragaje bakimbiranye. Yakomeje agira ati ndacyashengutse umutima kuko bitangaragariza umubiri wose w'umwana wanjye, n'ibyo bice byabonetse bari babanje kubihakana kandi nyamara ari bo bavananyemo. Yarakomeje ati imyaka 31 yose basabwa gutanga amakuru bakaryumaho. Ndasaba ko n'uyugira neza Bertin yafatwa bagatanga amakuru yose n'ibyo bice bindi bakabyerekana kuko aho babishyize bamuteraho insina hejuru bahazi. Sinashira intimba ntashyinguye umubiri wose w'umwana wanjye. Banambwire umubare w'amafaranga yose bamwambuye kuko byose babicecetse. Uhagarare Ibuka mu murenge wa Nyabitekeri Rudahunga François avuga ko bababajwe cyane kuba aturanye n'abo bantu, ubu akaba aribwo bagaragaje amakuru barayacecetse imyaka 31 yose. Ati biteye agahinda nk'aho Ibuka, ibi biradushengura cyane kubona umubyeyi yamara imyaka 31 intimba y'umuhungu we atigeze abona ngo ashyingurwe mu cyubahiro. Abaturanyi be banamwishe bakamuta mu bwiherero bwabo bakamuhinga hejuru bazi ayo makuru. Bakurikiranwe birashoboka ko hari n'andi bazi baduhisha. Umunyamabanga Nshingwabikorwa w'agateganyo w'umurenge wa Nyabitekeri Dusengimana Marie ahumuriza uyu muryango avuga ko ikibazo kiri gukurikiranwa cyane n'inzego zibishinzwe ko kuba uyu mukecuru ari hanze bitavuze ko bamuretse. Ati amakuru aracyakusanywa, turanateganya umuganda wo gushakisha ibyo bice bindi by'umubiri wa nyakwigendera bitabonetse. Nta mpungenge ko kuba uyu mukecuru ari hanze hari ibimenyetso yasibanganya kuko ntibigishobotse, kimwe n'ubo n'abandi bose bivuga ko ari urupfu. Ntangaha dusoreje amakuru ku makuru agezweho. Ndabibutsa kugira ngo mukande subscribe kuba tarakanda subscribe nyaboneka, hanyuma tujye twibanira mu makuru agezweho ako kanya. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Bye bye.